Gardot Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikta Pininilitum Karbi Anglong News sa Perangke Promise Terangpen Bali Juri Along Inut Longri Abasapo Ahem Kahumridam Bangso kahumridam nang koki kedamtang arni pen inut longri basapo khorsing teron achor juli tisopi ajo apor kat juipu arjulongsi aho klardak pen kachini jia phansi humridam lo bangso ateng pen klardak pen angache thandun ke julai achiklo niphai thongkep arni ajo apor si kat dun juipusi pherangkya thengno chethan pon lapen ke kedamtang ningkan suri hini rain kora hini aningkan penta kamatha projeksi thekpon longlo bangso ajoksi nilita jo epinlo sitami swaning veke ko son pentong kat dun jui ne pusi Kya thengno ningjepon puthot achor pen choningri pon thuke nahokle do dam pusitami puthot hemle chewang thunon pusi choningri pedopon tangte pherangkya thengno kaningjepon alam thele angton pen arjuponik sine nilinon ni jangkar Anglong longri awar angkangarlo dera juri so longri basapo achor so achor bang manelang li pen manelang li long pen kadjui pusipu labang so puthak nilinon alang li pen klardak vai sapen nili anso se kado we Karbi Anglong rat do an pen jenglok la pen pirthe dang do anarat do anapanili alang li pen manen nili kado we non nili chi hutiput ponpo aprang sinal menten pula nilimen khorsing pero nili rongke dirajuri teron bosa porong lo lapen nilida khamren homosti sigedo kiling longri si nili longri basa po kam si nili ken bo lapen ada nitum hembang hentik kichan u iya joni pemat engke aprang nili putu maten ta achom chi itang do amanon mangke khie bangwe masi akoni longta raso choma sarawan ta rong sarwa nilong do tuko masi lalata nili cari nangko lapen nang li chor komen tuar ni si nang li hempen manen kikat jui lo labang so puthak nang ana pacing ka nili hemasor ke July 31 last 31 aju pen nili hempen aju mili yang por pen dapen cetere je apen nang li chor bang ningkan kwan lo arta nili hemasor ke kiningan ningkan pikep an nang li raw je labang so puthak nang li tum damtang arni pen tapuson damtang ningkan pen tapuson si manen nang li tum pini ka chibhong juhuri ba kopini tapuson non nom lam ke akaya din si mane kado weta chini lo lapu pini la phun pen chenglok la pen ako kapuson kamatha kopini aning project la puson nang di kilang dun pen puson mane chekundong do duma labang so lam thipu thage punang pulong te lake abang pude ni jong thi pusta lake pinan su putang de lamati di in thang achor hiang ke lake chini lo la so joini si ang thek pen project ang thek ni li chilong si mane kidu aling ki damling ta ni li chi u ipin lo lake arjiding klu yalam pena la tuning pining chot kamali lo lake ha 2012 pen non pining 2023 na songbong ana alam akahini lo lake la pen osomar ke bangko an ba osomar ke non kidobom ke insor usu somar pen bang troksi andu so lu somar bang thom so pinsu somar bang kli la pen labang so puthak mani kadoga we pirthe long ke munit atum ke ahok lo hemalong ke lake buche son se ke baduta chuchini lo la pen voi phis tame alang li phan nang li chewang nang ji la pen ke usomara tum bihek haklang labang so pen nang li labang so puthak nang li klar dak pen nang li la non nang li chora phan nang li ko pisi pudam ji nilige umi bom lo halo ta dame lo thik son thak sen ta alang na hole du na hole dam sitami bang long ta dun dilang ba dun jui lo pusita hala so pin su pana ning chi u te kang chi pini te kang ra na pen hala anang deng le kali mani hem du dam ko ma chong da mo dun bo pusita mi hala ke cha ka a hem fu tum pen na pen hala alang nani an pini aning ang thin pharu ka ma bang nu pre long du dun ko mene pachor dun det pusita hala so ke khang dun amunit atum da me aning chiwara pura tha ka bari ma pin su lo po tha ka hem bari ma lo kai hem kai ri long pachi dam na ko aning ang thin pa ma thara dat chiwang nang pu bang si ni li ke pu kai teng kai mang si buchi son si nang thu pu bang lalu te ni don ni ram ni ong tum ta lalu te ni pu ni don ni ong pen ta pen hem bang ju an ta ni ke ni pu pen ni ning kang sam ta la pu helu a the ni ke hala anar jon le nang ni lo ma tire ji po nang phanang ding di
นี่ยังซ้ำซีปุ๊บางแกอะไรนู่น โอ้ยละเป็นนางนี่ องบานางลินี่ตุมาดอนารับกระโดเวนางนี่ตุมชีรีให้เลยมาละ ชีริไทยเลย โอ้ย นี่เลยฮะละปีนี้นิ่งรีเป็นแกเห็นเป็นจิ๋วกอกลูกเป็นอะไรนิ่งรีเป็นจิ๋วกอกลูกเป็นเห็นเป็นดำตังลูกเป็นแกงปลาเรนี่ลีนี่ทอมันบองนี่ลีนี่ก็จิ๋วเลยอาทิตย์que dam tang la son e poi phoni la son chitere yu ta ne ang thek long mati thik la son thasi long nu lok posi hala sui ki dam tang da chi long nu lok ching thum po chi long lok bi posi non ta te bok trai si du ji bon dalam si du yi por common si ma tha lo amar si pu te bok trai chi din bom lo well long nu de lo invet ke dam ta ke lak lo tanga poisa ta long thek de join ni lo hilwi di ma ta amasi to Poilo ne don nira ta du hembang aju ta du po amasi mo mesen mo hinu da ka phi bunte anar jon ipolo anar jiding nang birta de ge palam do koi po yoni bisa ge don nira phanta lahaya lam mun thisi ni birta pilo rita ridan rap lo dang ra lo mondir dam ni puno sang lang ni se chang ni puno mate kuwi lem ni puno lahayang ta mukha ansda arleng hong hari aron amta to te claim rapet ri raper arlan rapel ke hala mane ausu ni yoy nu upo pibang nang nu ta pupil hat mata kunasi alang ke duma kunasi ke thak ma bula so alam thi bang si hat ta ningri krungkang ningri ju jalo patumi hata hala ong sarak le mata alang tuna hamari po hai hamari ki hai tun ta chetong masi tangga poisa ta elik tun long thek the sitami ki bang ribom na kunasi ke dulma ho kuten hat tun ka chiru lo chiru jo lo mutote la pen ju lo ASDC West Karbi Anglong District Committee Pen Conference samai ke padopon. Pai ni phain kora Sirkep Arnik West Karbi Anglong Hamren Rong Sopi along Autonomous State Demand Committee mate thi hek pen ASDC Regional Political Party asong Hamren Amina Asai hem along conference amai ke padopon. Bang somai long Central Committee pen abarim CEM Jotson Be pen chenglo penang anke theki dinga tum chetongdun sonsi Sarsing Ingling ASDC Central Committee la pen Bikrom Togbi KSA President Central Committee la pen anparta manpeng ke duke theki dinga tum chetongdun bang somai long Central Committee pen ka chetongdun man ke du Sarsing Ingling aphan pherang ke atum pen West Karbi Anglong angkang Hamren aro supi pen chenglo pregjam adim along development aputhak lamthei karjupon ahut ke than pon thuki non BJP a sarkar ke dobom ahut development alam pen ajo BJP rachari asong atum penang an chepaklang ponlu bon ta ke ongdung adim ki thangnat a development ta keledam awilang son silapu West Karbi Anglong Hamren rong supi along amat sitami tower ke wak side si ong munak lasi development aputhak jongsi pudamlo pulotang te CEM EM atum ahem thekup ansi che develop chotlo pusi ningjepon Hamren pen Birson ronghang dongka mukam pen promise terang Karbi Anglong news Tum ASDC West Karbi Anglong District Committee Conference long ke wang po la sini tum che thek pon long pinidak ni tum conference bang importance thepik ningkan thongya pra proxy ASDC asong hin pen ke japon lama sempre ke hang asong arta nang penget pen aphi pinir tum thek long lo dak jasemet BJP tum sinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari state punola penge central long pusita tala sopor tum che thek long lo je Karbi Anglong la pen dima hasau tum hempre ke chelong dunji bang hilu olam lo nona teng BJP jong si government do bom lo Karbi Anglong si fridak po ni tum thek long bangke la supposi pinir tum conference bang importance thedum ko son si ki free mala tum give and take a man pen 1547.22 square kilometer block 1 and block 2 men pen Meghalaya phan ki PG pa kam na antala tum ton te Assam government hini bangke borlang pherlang solia ha waralong 8000 bighas airport fund ki PDG la so kam na tum claim bom ke thoma bangke mega solar project amen pen 18000 bighas la tum APDCL fund PDET ponon alu ko da bangke tiger project amen pen rongmong we baguri ha waralong ki do isi 50 square kilometer isi havar lata so tiger project fund PDET pola sila solo be tum ke theklong bangke Karbi Anglong a district a boundary non BJP kachari hutke 10,000 ke avelu non ke 8,000 bighas vaccine asun toklo lasi lasu a give and take punon a tiger project punon solar project punon airport punon bil hai kaduk wele tum chedonde pen gala sok chedonde campaign bang ni tum la bangke all over Karbi Anglong tan tum ponji la bangke lai silo pini je parai pon hini bang da ni tum theglong lo non jasemet Karbi Anglong tum mas council lo bangke
local government for local people la son banga dak avidet lo non Karbi Anglong Autonomous Council banga laga tuliram ronghang and company tum si solai bom lo under the command of Himanto Biswa Sharma la si Assam Chief Minister Himanto Biswa Sharma aputola tum si non Karbi Anglong Autonomous Council lo ing prongchot lo la tum alam ave ade ave ang turove Karbi Anglong arara tum ke face a problem su thak la tum thangna ta chisong pidun hai he lam thei pale dun hai la si la sona putola sarkar apan ke Karbi Anglong long pen parem det la tum phan dak ben kuson si ki prungjui unjima la huelam thei pini tum dak conference ong ching waipo la pen ning tuk nai lam bangla non education lam tum langdam pusita all Assam long mostly 720 provincialized college do and in the district of Nagaon alone Nagaon have 42 provincialized colleges and 19 provincialized colleges in Golaghat district. So the West Karbi Anglong long litum theklong lo provincialized college masita ga rangsina college isivet. Pulote nitum West Karbi Anglong ba Karbi Anglong long kedo students tu kuson si higher education phane tum kashar le war sa kelong lang pining the BA admission phanjong si students tum protest nang set pulotang te ilitum phan ke lage higher studies pan ke nang kapati price mate nang pacharli long le kamsi Assam government tum claim wrong lo pining students tum chesong durlo nilitum chorolo students aso ka chesong a students tum phan sita lage temporary adjustment chot morning ke lan social problems se gonang do thupo se pining tambe no 396 students admission ke long le admission pilo sita no nilitum ka chine te include dak admission pidel sita teaching staff avi la ben infrastructure ave bench ave desk ave la hayo sumar dum kona pel education ke long la kona lo tum kang ni po class ke bangot la ya problems do la situm demand lo je Karbi Anglong long bangke we need more colleges more schools itum lahaya a demand put hak non prang ba ing tang kring pensi lahai ke hang a school ki maka che song ba litum claim ponji pusi pini ni tum conference on pen banke che prailo pini conference judet lo te ni tum daga akimi district committee tum che selampo la so district committee kimi pensi tum mass contact program damji la ben ke non ke do bom BJP a government atum purial kendrik la so isia a company son je Karbi Anglong ka solai bom la tum ke claim ke dam ke chokchi alam ba gani tum rata phanon ba ke than pangcheng po la dak pensi eli tuma longri adui hoy ka cherai puno ituma khai farman ka cherai kom ka che song lam so se ka pang tangji phan ba gani litum matha pon ফুলনি এপিএ চালসি আৰু ক্লেমবাং ফুৱাফান কংগ্ৰেছ আসংজাপো দৰসিং সিংনাৰ ফোন পেন কে থাৰকে হাপ্পি দুপন ফুলনি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আলং নন মালং এপিএ চালসি লাপেন কংগ্ৰেছ আংবং আৰলো লাম থামা যদুন এডেটসি আলাম নাংক্লাং থুবম সন সি পিনিলে থতা এপিএ চালসি ক্লেমবাং ফু খ্রিষ্টক বি আফান পাইপাইনি ফাইং কৰা নেৰকেপ আৰ্নি আজু কংগ্ৰেছ আসংজাপো দৰসিং সিংনাৰ আবাং লামৰি হিং পেন কালিলি কালাং লাং কিপু পেন ডাংলক কে থাৰকে হাপসিতামি পেদুপনলো lapen nangli Christok bi APA chalsi ke claim ko an ba ke thek ke dolo pupen danglo nangli phan police along lam hoi sitami nang pideji pusi congress songja po dorsing sing narpen APA chalsi Christok bi aphan ke ther ke ha pedupon pusi pini pherang ke amai along ningje pon lasila puson congress songja po dorsing sing nar alang lila puson ke ther ke hap nangji aronabi alang li dorsing singnar ki congress asong along ke claim dun nangji a ot amat si avi pusi APA chalse asong Christok bi pen sitami pherang ke amai along pen alang li phan lamboy pipon lasi dorsing singnar non ke wangji arni ahut lapuson phone pen chether chehap nangni pusi pachini pon alang li kelason batai APA chalse amuni da phan ke ther dobom helang pulotang te alang li ki kamatha ja kongkabe nai abang phulo pusi pherang ke amai along ningje pon phuloni pen oro ningti kathar Karbi Anglong news ya poro nangli pen kongres asong ya po pen kachingki chethan dorsing sing nar pen kachingki chethan lam aputhak puponi tade lalo la si atumi ni phaing ko raner kep aju tuwe la por phai sit kep la itim por alang dorsing sing nar bang ni phan punang ko lo asi kona se dolo ik phasa bang kalang ni lam ningi meu asi ne pulo ne hem sedu asi alang mang ako apinang nang pulo bule nang RNC nang tum APSL se hin pen press meet ke hang athe hala dak phuluni lem halong la so election abu thak alam nang tum press meet ke hang hut nephan kalili galang lang nang ebok hemepi atangka pen si gari chenam la penge job kara poisa pen si gari chenam nang nephan la hai approve do ma polang nang pule hai la si ne pulo ne approve do mane nang phang pinda mane ne sarpi mar tum nang wan pinai ta me ne nang wan pithe la pen ke job kara poisa ke chopota ne nang wan pithe
dadak aphang itum kongres dorap perahut na ke em sar ang nu masi dhone teron pudak tarabasa rompia sor nongne forest long selang li sai chuklem nu no setami angke aku lasupena buthak apartame alang li Inut artaningkan kretro kep ang deng ke Charlie Arlusu Bristina sangma ke damtang pai cikloni phaingkora pli arni hempen avidet. Lakha kray silang pher constituency parlo bolong komaji pen kahilo kilometer kray ke thomsosi jilangso hemsing be arong amikar Wilson sangma asopi Bristina sangma hempen avidet. Ke damtang pai cikloni phaingkora pli arni Bristina sangma hempen avidet ajok apia potum ke matha ki sungna. Apia po tumpen nangke thandon atengke ke damtang pai cikloni phaingkora pli arni adaprang apai abangke saikati ki aphan damdaprang lo lapen apo abang gari ke vekje aphan adaprang barlo kaya sonse adap anso chopen school dun pupusi apia po tumki kaprek asai kati ki damji aphan hempen barlaplo bonta arni kang sam apor anke Bristina sangma hempen avidetlo tebok terai arju damta theklong le detlo lapen Bristina sangma ke Charlie dun school ST John school lalong birta humri damlo bonta bangso arni ke school nangdun depusi hadak school principal atumpen thanpachini dun Puthot alang litum Bokolia police station along report pidam lo lapen police atum ahin pen ritarlip dun bomlo pusi nang thandun bangso Bristina sangma kangbo chok ajok apia po adonara batum kama thakisung chetong nang lulasi madule theklonga bang aling sitami kepachini je aphan apia po tumpen kachuningri pedupon Aduya hoyalong suluk sodak atomon kang samsirek ajok West Karbi Anglong District Commissioner Arideng Pinpur alo kepajerda. Assam lapen Meghalaya along le ahoyalong pini arni antami kang samjin mati monsam atomon kedo thekthedet ajok pini socheng amreng Border Development Committee lapen Karbi lo Charlie asong chelangsi sonthom alamthe akimang aputhak West Karbi Anglong District Commissioner ACS Krishna Barua aphan Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma aphan kapanongpon tok jerpen Pinpur alo pipajerpon Son si pini bangso Pinpur alo along ke hokpon alamthe alangli tumpen ke pachini pon lapuson henlu ke chengsila ke West Karbi Anglong along le ke damtang 1951 aningkan ke hokpon tang atengsi pathir thip nangji adunthu langlong chor along thana nangbi nangji lapen ki jutsi ke jongpon lake am imate langlong chor along Meghalaya pen police outpost prabjen pen nonamat paterek ponsi Meghalaya an pache pon nangji pusi jongpon हमरेन पेन बिरसन रोंगहांग कार्बी आंगलोंग न्यूज हमारे खासी ब्रदर खासी साथियों को यही निवेदन है कि जिस दौरान यह बॉर्डर में एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है ये टोटली वन साइड एग्रेसिव है जो संगठन लोगों को इंफॉर्मेशन दिया गया है और लॉ एंड ऑर्डर को जो लापांगत और खांदुली पब्लिक लोग इंफॉर्मेशन दिया गया है दिस इज टोटली फॉल्स एक्चुअली ये सब सही बात नहीं है कहीं पे कार्बी का घर जला देते हैं और इन्फॉर्मेशन देता है कि खासी के घर जलाने की कोशिश किया है या जला दिया है दिस इज़ टोटली फॉल्स और कार्बी आंगलोंग और असम की तरफ से किसी को भी खासी जयंतिया पनार को आज तक आक्रमण नहीं किया है और कहीं भी किसी का घर भी नहीं जला गया है सो I request all the organizations and law and order and administrative of Meghalaya please try to get a proper knowledge what is actually happened at that particular place. अगर आप लोग सही बात जानने की कोशिश ना किए बिना वहाँ का जो इंस्टिगेटर है खांदुली हो लापांगार हो उन लोगों के से जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको बिलीव करके कार्बी कम्युनिटी और आसाम लोगों को आक्रमण करेंगे तो ये आने वाले दिन में ये अच्छा नहीं होगा सो आई हम्बल रिक्वेस्ट द बॉर्डर ऑफ मेघालय टू मेंटेन पीस और ये पीस मेंटेन करने के लिए आप लोगों को जो बॉर्डर पे एक्चुअली क्या हो रहा है और ये घटना क्यों घटी है और कैसे घटा है उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेने की अनुरोध हम इस प्रेस मीडियम की तरफ से उन लोगों को करते हैं